Dobar vam dan, dobrodošli ponovno u moj video. Nadam se da ste mi dobro i hvala vam što ste ponovno ovdje s nama. Ja sam vam još polupospana, jutarnje, tek izlazi sunce. Iako nisam zeko, nego maca, idealna prilika je da vam čestitam Uskrs. Želim vam sve najbolje za ove blagdane. Nadam se da ste se dobro napapali, družili sa svojim voljenima, sa svojim najdražima i da ste se barem malo odmorili. Zapravo sve što ćete uskršnje vidjeti od mene, pošto sam ja bila u Bjelovaru kod svojih, tako da ovdje u stanu nismo ni bili. Što se tiče stana, ima dosta noviteta. Možda i za mene vidite kuhinju koju ste premijerno mogli vidjeti na mom Instagramu ako pratite. Obavezno popratite moj Instagram profil jer i tamo ćete vidjeti neke stvari možda prije nego ovdje, možda neke ovdje prije nego tamo. Ove prekrasne zavjese su stigle i tako malo po malo se sve slaže, ali ima još dosta posla. Imali smo majstore prošli tjedan, pa je to neki lagani update i uskoro smo gotovi s tim, tako da u raspremanju smo, u čišćenju, ali ima još dosta posla, sigurno tjedan, dva, da se to sve posloži i onda će ići napokon ono što svi čekate, house tour, naravno. I ja jedva čekam, vjerujte mi, da napokon sve bude gotovo, da vam sve pokažem. Dosta smo se prošlog tjedna bavili terasom, tako da je to nešto što sam snimala i što ćete gledati danas u ovom videu. Pošto dolazi ljepše vrijeme i prošli tjedan je bio savršen s vremenom, odlučili smo posložiti terasu. Vrt još ne stignemo, to će biti skroz na kraju kad stan bude gotov. Tako da smo se primili terase i sad ćete vidjeti s nama premijerno kako smo ju opremili. Povest ću vas s vama ubiranje vrtnog namještaja u MZ-u, da vidite šta smo odabrali i šta je došlo sve. Ima super nekih stvari u MZ-i, njihov MZ-a Klub Card koji imaju stalno neke odlične akcije. Sad su bili na vrtni namještaj, tako da smo to iskoristili. Mislim, inače oni imaju uvijek na nešto drugo, a nam je baš dobro upalo sad ovo, tako da ostanite s nama i pogledajte kako smo sredili terasu. Dobar dan. Ne znam koji je dan. Ne znam da li s ovim videom započinjem novi YouTube video ili nastavljam neki, ne znam. Iskreno pogubila sam se u cijeloj ovoj situaciji, u raspremanju, kako smo se doselili. Ludnica, znači ne znam šta radim, tako da mi je prostite ako sam malo pogubljena. Htjela sam vam se trenutno javiti da idemo u MZ-u birati vrtni namještaj za našu novu terasu. Tako da želimo i vas malo povesti s ovom kako bi mi možda pomogli odabrati namještaj za terasu. Ovo mi je prekrasno, preslatko je, taman za terasu, metalni okvir, bijeli jastučići koji se daju miksati, znači dobro se da održavati, super cijena, ali ono što je najbitnije, do kraja mjeseca sa MZ-a Klub karticom je popust dosta veliki i to na vrtni namještaj, tako da mislim da se to sad isplati uzeti. Eto, vidjet ćemo. Još ću malo pogledati okolo pa ćemo odlučiti. To super. Predobra para. Ajme, koliko je ovo cute. Ok, ovo mi treba. To se digne i onda lijepo u vrtu nosim na taci ljudima kavice. Ajme, kako je sve prekrasno dekorirano, dakle ne znam uopće šta izabrati. Ovako kad je sve sređeno,
Doslovno bi čovjek sve htio. Po redu. Jao, kak je dobra ljuljačka. Refora. I suncobran mi treba jedan sigurno. Ova je prekrasan. Crni, elegantan. Da. Ovo mi je jedan od favorita. Taj ili onaj bijeli? I evo ga, sve je gotovo. Zapravo ne još sve, suncobran još nismo raspakirali, ali garnitura, mala poličica koju vidite u kutu i ova tacna, koju zapravo dvije kolica koje možete gurati. To će vam biti super za vrt. Sve je gotovo. Mislim, ovo se može posložiti garnitura kak god. Zapravo, valjda bi bilo logičnije da stol ide ovako, obrnuto, ali ne znam, vidjet ću još. Za sad smo stavili ovako, zato što nam je tu natkriven ovaj dio, pa ima smisla. Kao što vidite moju sjenu, tu će negdje ići suncobran, jel tako, Gorane? Da će on morat biti onda da bi radio sjenu ovdje, tako nekako, vidjet ćemo to još. Što se tiče same garniture, izabrali smo ovu zato što je bijela i vidjet ćete i u kući je dosta sve prevladava bijelo i s ovim drvenim detaljima, to nam se jako sviđa. Jastuci se daju maknuti i stave se u kuću da nisu na vlazi, a ovo je metalna konstrukcija, tako da je super za održavanje. Najviše mi se sviđaju ovi detalji, kao malo kao neki konop izgleda kao morsko. Da je onak neki morski štil, kao da si u nekom bircu na moru, jel? Ma ne vici, buba. Nemoj da te snimam kako vičeš na susjede. Gle Gorana već, evo, gledam. Znači, probao si ju prije mene. Dobro, ajde, zaslužio si kad si ju i namjereš to. Onda ima smisla. Sad ću si ja uvaliti. Wow, kako je lijepa stolica. Ne znam se koji je ljepši, buba ili ljuljačka. Ljudi, kako je dobra ljuljačka, znači sve. Ne mogu vam objasniti, znači doslovno, vidio. Kako je savršeno, gledaj, i bounce-a i možeš se okrenuti na koju hoćeš stranu. Znači, top. Evo, taman nam je zašlo sunce i u ovom stilu prekrasnom, u svojoj novoj ljuljačci ću vam zaželjeti jedno hvala što pratite videa,
što ste tu uz nas i Gorana koji još pospremao to. Bye bye. Htjela sam vam zahvaliti što pratite moja videa, što ste tu sa mnom, što mi dajete super ideje, što volite to što radimo i nadam se da se gledamo i u idućem videu. Ako vam se ovaj sviđa, lajkajte ga, nemojte se zaboraviti subscribe-at kako ne bi propustili sva buduća videa. I naravno pišite mi u komentarima ako imate neke prijedloge za mene, volim čuti vaše mišljenje, da vam se nešto sviđa, ne sviđa ili kako bi vi bolje napravili. Vrlo rado ću pročitati i odgovoriti na vaše komentare. Do tad vas puno ljubim i šaljem puno pusica.